The Mizoram Youth Commission Bill sang ni le som ni panga chungchanga Leader of Opposition puchan dama thusoi tun chomai kan ngai thlanga tisona nuwa House Leader thusoi te po kan ngai la thun zom turai ngai la thange kan ngai thapu tang tin nge comment dan te angai nom le view turanga yang Speaker Kalome Voina Mizoram Youth Commission Bill sang ni som ni panga soi ho tura te bula phar ani don ti hriata a bil ka han mulim khan ngai tuana awak thui khop maya tuna kan thian ten an han soita kan khan enga tinge amendment tilawa bill of sa sang ni pariat bill repeal tuna thinlung hi alu o kan tia kan bill kan chiara kan en wangwanga za som sawi panga za som ria don hi angai khan ni vek thosia na ti da soyan khan kan house leader le soyan khan GST po kha relo te po somli le panga vel kha thar kha homna ti kha khatiang do khan awat le thil dang tha kha ani mai sia kan ro re na in za omna te kan senior kalta te za omna te hi vonnun sham hi a chamange ti ngai tuana le kan member te na han soya kha pulalin sang aral te engineer minga te tin kan deputy leader kan lama pulali to sai ro te kan ming te po an han lam ri ve nok kum noka pundem sang wani thak takin he youth commission din ani theina turata na pathianin pundem sang min lo pe ve a MZP president kan ni ve ngai taka party sang leader te hei pudu te ho te po hi an manifesto in tel don tel theturi kan te kan ko ma te kan party sang leader te lo ko kol tu khan kan han chang china MZP hi youth commission din na ko nga a credit ma saber pek tur chi an ni ti kha ka seinon dua chumin huwa chuan van le tha takin ramro re na te kan han tel velia he youth commission din an ni don lai chowa drafting committee siam lai khan drafting committee member a katel velia vanai tha takin chuwa chuan voine hianin I kan repeal don ani chuan mihring hming tu te mapo hu speaker irem ti chuan he house a thin te he kan se son pon lo en don a voine hian repeal ani don ti an hriat ariu na tak tak te an oma a ti hun laya kan minister in charge PZH ro puya Sport and Youth Services Minister kai khoda nuaya Pulian Suama kha drafting committee chairman ania Pularin liana sailo kha Congress IO in drafting member ania Puan Julan Herliana kha kan house leader pudunen chia ZNP member ani lai khan Puan Julan Herliana kha drafting member ania Pu Vandal Thalian le ke kha MNF atangin drafting member te kha kan lo nia te khan kan tinok noka sarkar an lu chawa sang ni le pariata khan kan han pasta a sang ni le som le panga a Congress and sarkara MNF chot youth commission kha kan pa sa thui tak kan puilu tu man lova office te le bulletin te kan an berwa mana sang ni pariat kumchan ve kan pa sa wangin Congress sarkar kum som sarkar khan thatakin youth commission kha anon keng chawa thil tam tak po anon tia na china kan senior member pusingun lian chungat khang the kan ti so ka kalotia ti po kha han soi thei tur ting khan rom man na chu an siam manani amma ero chu sarkar thar emene sarkar lan le a an bo zui le an ti te amun ma le building sa zong zong te po kha emene khan aron ti chole te nia kham MYC building te youth center zong zong te kha khati hun la khan van ni tha takin less de chang tu kan lom ni ve le se la voin nia kan bil le hian mak tak mai hianin kan lo in phiar zom ve wangin sentimental attachment om ve deuh ti te kha ni seng empo ni seng sarkar in tha atia antidoda kan ngaya nakina ato parot chu kan han siam thowanga hela hianin kan dan han ena hian tuna khanin claim zong hi chu en non athagim o han ti tikan neya section 9 function of the commission a khanin som ni le som le pangana khan Mizoram culture heritage hum hal chungchang ta kha youth commission khanin
culture heritage te kha youth commission subject kha anda til in aron ma til do na allocation of business rules sang ni som pakwa khan art and culture chan vo te khan ya tin library lamte khatiang ti changtun na tur lam te po kha a hoi tel do na hanga khanin hemi youth a chot khoi poleng kan ti rualin kan dan hi hanen chiang ula department dang chan vo te ne na in khat tur eng amo hi allocation of business kan nei te ne na in ti boy tur hi a om se bem o kan ti a engamo kan chung thira po khan tin sang ni le pariata kan dan oma khan youth commission member ruat chungchanga le chairman ruat konga khanin youth te welfare lam ngai tua an mani khami huang chunga lo tal chin deu te le chu tiang anga activity nei te kham experience nei te kha ruat ta na du thu kha zia kha om dewa tun chum kan bi ra hianin youth commission chairman ruat dan chimshima pho hi aron om topa sarkar ruat tur chu an nimaya chu te ruat chuan member te ruat tur khan less de minister le youth commission chairman le less de secretary te aron tia youth commission chairman kha ruat lok lota se sarkar lam khan te khanin youth commission kha function lo khan om reng dong nge ti kha member pakhat aruat tu tur khan chairman kha a om kha chu helama governor minga ruat tur ti kha ania tin chu tiang chuanin youth commission member ruat tur te an background tura khan youth lama activity nei thalai te han kai fai thei tur ang chi hun ma sa sam ni pariat dana an bilakha tuna he chona om talowa political appointment lir hian tu mo te hi kan in ruat palang ti hi ka lawani youth commission lo pian chan lo pian dan enin youth welfare lama in bangla sa te kan thalai te khovel kal chho turata na kai fai tu tur mitha a om thele turin sang ni le pariat dana po youth welfare lama activity lo nei to te om kham se kan du kha da telan ni lo hianin engamo sarkar chuan kha chu angai tu da tel thu mai the a mai ro chu da na ni chuan kal zel tura hianin film khurnga hi a om mangi o ti te min nei tira tin sum le pa ya thila ngai tu ka zo theilo ngai to em u speaker ka zo che pe sum le pa le thila nga po thu nei na kan pe tam viau do na akal zelanga ai les de minister tan po hianin nakin lo ka chuanin engchin nge les de department noi mi ni si a enroll na tur kha les de minister pa tur kha kan bila kan act tura hian a om lo khop maya akal ze tura hian assembly a tuna kan kal dana chuan member an chairman ta kha an ni lawa an chan thei don si lo chuan thil tam ta kha sanau ma hian hun local tura hian kan sarkar nu ti hai tu hi a om thei gem ti te min nei tirani engpo ni sen pu speaker kan timing te han en hianin soitu tam tak nei ma ila atlang kum na ta na kan ngen du le kan soidu chu kan house leader ber hianin nakina thu soidon thoga uluk takin youth commission bill sang ni samni panga hi min lo ngai to na sakseng sang ni samni panga bill han ti kher hi enge o Mizoram sang ni le pariata youth commission bill kan pass kha India rama youth commission bill nei masaber kan dia kan assembly ti za om tu India rama masaber kan ni na kha vaina yanin samni panga ani do sang kan nu am bidangan tam to a akal zel tu ra yanin chu he house of the po hi ati borba ain ka pia hun local le tu ra thil tam ta kha po hian en tu amin ka pia select committee at hian referral le lokila nakina pass tur thupon amendment form in mathil dangena bo local le sem adan an du hi kan ti thowang e veilam mi to po hian kan tui pui le tu am mai la chu he house kal ze tu za omna tan adot le local tur te pon bir thal an tia masate an na dam vela ya hetia kan in repeal sak pop hi a thara web le ti in select committee ya kan house leader havin chok lai pon lo ngai to the se han ti no na thalo mo ti in u speaker na kan siam ni e ne alo mo om vio zel mai a thil soi kha mar chu kan soi fo thin angin
House Leader Chief Minister Pudomaron dingaron soyanga thilkha fellet lo tura ngaila aron din mai chu Leader of Opposition puchan damahi ke chu smart katia engemo anin hial boy changpo lo nei po ni se hei a chi ai lo a smart katia atu soite kha thil dik tak vek ni na langani tisonin House Leader ina soile dona soyang khanin fellet thup pangem Speaker kalame kan siya khan MYC Act kumsamparo kalta sanghile pariata MNF sarkar lo siam ania an siam layan tin lung niom tak kha tin zon thai alang chiangin ka ria dan siamila athok tu la kongai ro chuan dan le rayang ma be chanom lo sela kan du to kan lak thei na ni siamang kan du tu na kan ban thei turin eng bai min phuar lo turin he dan ni siamang an ti ni phot turania tin sum le pai po duang a kan sop khoi thei turin audit po hi ti lovang an ti bok ani chutiang thin lung atanga he dan hi lo pian chuak ania apoi ngoi ani Speaker, Burmaya. point of clarification. He house of nahi, bod sham chakati khop maya. Kha bill kan soi ho lai tel venge. An ya kan house leader hi. Khat yang angril ru khatu man an soi lo an ya. Alo kim lo chu amendment jin akalanga akal zer tur an ya. Khat yang khachu house leader hi chon tilo sham Speaker soi ve phot ne. Thil chalo hi chu kan soi ngam tur ne la siam thangam bok tur ne. Ti chuan sang ni le som panga reife man to nuwa congress in amen ani apoi lai a thalo lai hi amen du miak MNF tin lung tromin voi thangin he dan thalo hi siam that ngai an du chen chu mai ni lowa siam that kan tum pon la uye em le ngalan a vai chuan min pai sak te su an la ti ta tra la Congress na sa ni so panga siam thandu MNA balo sarkar le to an siam thadu wa lo pokani kum som paruk chung kan thalai te en kol na tur dan thalo hi eram yan amang to voina hian amen mena han ti that mai chi pon to lowa I thak lokangu adan hi ripili la thari siam angu ti kan minister in ron pulutani atru ngoi ni chuchu Speaker, point of order. Hongai takin. Kalaya Congress surkarin ani emo, MNF surkarin emo. Katiang ang zonga siam dulo ang akan house leader in asoy kachu house ko tapo anal lovanga. Ama ero chu at vaina po hian amendment hi asual kan tilaw. Akim lo lai da dele hi kan pomani. Ama ro chu repeal la pai kher hi enge tu na. Dan Luiza som sari aron sop sok le thausi a enge dang lamna khatianga to te khatiang takati khachu House leader sai ta potila na kira anal lo de lo mo kan tini Speaker potila nge khalai kha kan dan thalo hi kan repeal thina thar kan siam fo enga tinga su ti takan lakna kum song parok chung he dan fel lo lu tuk siam thadu lo ho hian voina siam thadum tu the enga tinga min soise kalphung thar kan nia dan thalo chu kan siam thajelanga pum puya pai ngai po kan pai zelang kan rami kan siam thadon ke ni chuan kum som paruk chung he thil hian oma voina kum khat or kan sarkara ke ni chuan thalo ti kan huma siam that kan ron rotani kum som paruk chunga lo moi puya siam that tum lowa adang te zo lo ve kha ang kha kan ni velo chu bang chuan thil hi kan ram hi kan siam that don chuan ani tak kan soi te po hi angai ni chu bang in hei mai hian ni lova dan thalo kan ti chu he sarkar hian siam thazel don kal phung lui thil te chu atharin thak zel don ni chu kan soi duwa te CSR chung changa
CSR te pawh an khoi theina tur provision heta hian a awma CMO in centralized ya tian ni a CMO hian department te thunei na kan lak sak miak lo kan pui zok ni voina yan department rang ten CSR an bu tam theina turin Bangalore meeting te kan zuk na ya India rama company lian CSR pe chuak thin te kan ko khoma Mizoram tan an sung te ron mang turin kwa kan zuk hrewa tunai ene result kan mu me kan ni chunga kan mu chua te chu a khoi tu department te ne na te kan penga department te nan ron rem thria ta ron ti chua te po department dang in chu ve kan lo ti ve a lo ni palta ka lo regulate mai tur khan kan ram ta na tangkai na tur ngai tuin kan regulate mai ani anjalen na kan chu saklova kan pui zok ani ti kha kan soi du a tin pu speaker kan sarkar hian opposition lam an tlang ne le me mi lo mom ka tia kan MYC chairman tur te po min ron rot sak ngam zela kan minister te po min reshuffle sak le chang te po kha om zau thina media te kan lo mua tlang ne khop me lo mom la ma nga ya ten ai ha library chung sa nga te le heritage chung sa nga te MYC yan ti tur anei ve ani a chu allocation of business nen ang kalangem ti kha lo thon na deu an oma ang kal fran lawa tiang hi convergence na ti tur nga hi kan nga ni department watertight compartment na intern le thelo antina low kan ne a kan va don chuan forest purview ani bu kan chinga agriculture purview ani tuna hian kan sarkarin bu an le ta supply lam chan lo ni vele ni helaya processing unit te chu sian ai lam pang chan lo ni vele khatiang khan thil pakhat po department tam takin na kan khoi drom hi a oma harsan tur am lo tura nga ila tin MYC chairman point to chung changa film kurtura cha na kan bualom oma tun malamang khachuan kan ti velowang ti he house ka ti ame so wang chuan he bill hi pass pui karon nge ne ni kalome alo me Speaker, to again point of clarification. CM Chat kan tia CM Chat chu amen ani repeal chu noi po ani chu wang chuan tuna kan bill hi amen ni lovin noi po ani chulai chu hun lo lakal zel tura he house omnan ten le kan ti dan mi pui mu a pothil moi nai ni turin kan du a siam that ni lovin noi po ne chulai chu ni kan a diklo kan tina lai te chu ale chiang e thak theng te po ti la thei tho mai the poni se bill nei tu minister zom tak tu lang hi lo mar pass pui do na wang ba bill te wain da ba house pass pui turin non dir ha sala lo som o Speaker kalome kan bill putlu kha chin chia di kem gerhelawa kan chief minister kan house leader tiamin mi pakuain kan soya kan in nungruan tlang viau do na mero chu a bill ina content ani lo kan member i veina ma thu te po khanin min thop viau a than ti thu te po khan han soya kan han soi khanin ani lo zong khan kan her ta dewa imponi se thalai te ma son na tur ania kan zavain kan du tlang vek nin ka ria chuwang chuan pu speaker Mizoram Youth Commission bill sang ni som ni le panga kan putlua hi min pass pui turin house member te some le kan minister zom takin the Mizoram Youth Commission bill 2025 chu house pass pui turin ron deal ta a tuna kan bu khanga pass rem ti piangin Who speaker? If a number two to here, can minister zone tak to say, Katsu, ang I clap on po cantia, Hiet Hiam on po cantia,
he bil him po hi kan du lo po ni lawa select committee a da lo zo lo mo en thata thaim le kan hantia kan house leader ram shwai tu kal masato te khat ti taka diriam taka ati ga bhag khan ke ni velam ni chang kan pass pi lo mai nge eng dan po du poisa man theina dan audit tel lo le ana top tu rules be san pakhat ba tel lo la theina dan lo siam tu hi chu condemn tu ra kangai adik lo ni hang ni tu bang chuan asiam thana bil ron putlu ani ta jok ani le remti piang in remti ti ula pas pi do ne remti lo kanong the Mizoram Youth Commission bill sani somni panga chu pa sani ta the Mizoram Youth Commission act audi to do ni danglam khan china hanaron soya 70% vel khachu alain angani te po antia chu ta khatiang tip thik phom lo ma sela engemo handanglam tur khachu omnol tura be seila athange athazong in ni en soyang khanin a minister on pulu tu po za oma ei kan thalai kan ram le nam ta ni ti la kha poimolai ber chu ni in ka ria odu tok phatang